Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imanalla, y a Dios bendiciachun nishpami kunanpish kikinta acompañanga pakshamuni. Tukuykuna llatikmi astawan charinata yuyanchik munanchik. Y Dios tapagininchik, y a Dios llatik bendiciakpi achka kichwa ayllukunapish chariyana munchayashkakuna. Shinapish kunanka kumbidani yuyaringapaj, ñukanchik kay mundo kay pachapi chariyanaka, kay mundo kay pachapi ima tiyashkakunallapi shunguta churajpi. Shuk peligro kay tukun. Kay hawa shinashpaka y a Dios pakshimita rikusun. Compañashpakati.
Ñukanchikka rikuytukunchikmi kay mundo kay pachapika chikan kawsay tiyashkata. Ñukanchik llaqtapi rimashpalla tiyanmi chiri llaqtakuna, kunuk llaqtakuna. Chiri llaqtapi kawsaqkunaka chikan kawsaytami charinchik punuk llaqtakunawan chimbapuraqpi. Mikunapi, churanapipish chikanmi kan kay chiri llaqtakunapi kawsaqkunapaqqa. Nishunchari, ñuka kay chiri llaqtapi pantaloneta llawan, shuk camiseta llawan puriqpika hintikunaka ningami imatik tukun chay runaka. Chinallatik kunuk llaqtapi kutin punchuwan raku chumpawan purikuqpika hintikunaka ningami imatik tukun kay runa. Rikunchikmi chikan kawsay tiyashkata. Kay hawallatik rimashpa ñuka kikinman rikuchishachari shuk dolaritota. Chay dolaritota urmachisha. Ichayta mayhan kikinkuna manta kichunakuy wayka hapinaman ringichikmanchu. Uchilla wawakuna mana tanto kay kullkimanta entijkuna chayta ruytukun. Shinapish ña yuyaqkunaman dólar kullkita rikuchikpi y chayta urmachikpi chayta mana krinichu kikinkuna singunakuy kichunakuy wayka hapina kashkataka. Shina kaqpipish shuk $100 rikuchikpi o pichkachunga $1 rikuchikpika yuyanimi kikinkuna kichunakuy hapinata munangichikmanmi. Kay mundo kay pachapika achka waqcha hintikunami tiyan. Kikinka shuk trabajo ta charingichari, kikinka shuk negocio ta charingichari. Chaypika achka kunata yallimi kanka mishangi ganangi kushkita hapingi killanta punllanta. Kay mundo kay pachapi achka millones de hintikunami ashallawan kawsankuna. Ninkunami yachachikkunaka ishki dolaritos wan punllanta kawsaq hintikuna tiyan. Paykunatami ninkuna yalliti waqcha kaqkuna, extrema pobreza nishpa ninkuna. Kutin waqcha nishka hintikuna kawsankuna chusku dolaritos o pichka dolaritos wan punllanta. Ashimi kanga kikin yuyarina mashna wantik punllanta kikinka kawsangi. Chayta rikuytukungi mashnatatik killampi kikin ganangi, mishangi kushkita. Chayta chawpi tukungi cada punllakunapak y mashna wantik kikin kawsangi punllanta. Kay punllakunapika rikuytukunchikmi ñukanchik kichwa ayllukunapi ashtawan achkakuna lluksikunkuna ñawpaqman. Paktakunkuna ñawpaqman pagininchik yadiosta tukichaymanta. Yadiosatik bendiciaqpi, yadiosatik karaqpi chashna ñawpaqman lluksikunchik apaktakunchik. Shinapish llakika kanmi hintikunaka runakunaka mana yuyanchikchu charikkuna kashkata. Yachankichu kutin shuktikkunaka kikinmanta imata nishkata. Riki chay runakunaka upakuna nin waqchakuna kanchik nin charishkawa. Chaytami ninkuna. Allimi kan kikin ñuka yurina charikkuna kashkata. Kikinpish ñukapish nina kanchik ñukaka charikmi kani. Ya Dios bendiciashkamanta, ya Dios karashkamanta, imana rimana kanchik riqueza charik kanamantaka kullkillapi rimashpa. Kay mundo kay pachapi ima charinakunallapi rimashpa. Shinapish ñukanchiktaka rikunkunami charikkuna kashkata. Pero mana munanchikchu yuyanata ñukaka charik kashkata. Shinapish kikinta nitukuni kikinka achkata charik kangi y chaymi kan shuk peligro. Mana kanchu shuk ventaja, hasta wampish kanmi shuk peligro espiritual parte rimashpa kikin achkata charik kakpi. Rikusun ya Dios pajimi Bibliapi imatami nin Jesucristo. Jesucristo kaninmi charik kanaka shuk hatun peligro, shuk hatun desventaja kashkata. San Lucas capítulo 18, verso 24 y 25 kaitanin. Achkata charikta Jesús rikushpami kashnanirka. Achkata charikkunaka Tayta Dios mandakunpika mana hawalla yaykuytukungakunachu. Shuk camello ragmi auja rinrintaka hawalla pasan. Tayta Dios mandakukpi shuk charik chayman yaykunaka chaytapish yalli sinchi mari nirkami. Kishpichi Jesucristo kayta riman. Ñukanchikka yuyanchikmi kay mundo kay pachapi achkata charinaka shuk hatun ventaja kashkata. Ari mana chayta nitukunchikshu mana chashnachu. Kay mundo kay pachapi ñukanchik kawsanga kama ministinchik. Kay mundo kay pachapaq ñawiwan rikukpika cierto allimi kan, cierto shuk ventaja mi kan achkata charinaka. Allita kawsangapaq, sumaqta kawsangapaq. Chayka allitik mari. Ñukanchik kay mundo kay pacha yuyaywan rikukpika. Shinakaqpipish kay mundo kay pachapi achkata charinaka espiritualpi rikukpika shuk hatun desventaja, shuk hatun peligro mi kan kikinpaq ñukapaq uyakuna. Chaytami rimakun kishpichi Jesucristo. Achkakunami ninchik, ñukanchik nirinchik, riki ñukaka imallatami charini kay shuwan chimbapurash. Riki payka ashallata chari, riki payka imata mana chari ñukaka tukuyta charini nishpami achkakutin chimbapuranchik. Y chaywan ñukanchikka yuyanchik alli kashkata shuk ventaja kashkata kay mundo kay pachapi charina. Shukti waqcha hintikunawan chimbapuranchik ninchik ñukaka achkata charini chayka shuk hatun ventaja kan. Shinapi rikuchinmi ya Dios pakshimi Bibliapika shuk desventaja, shuk peligro kashkata. Mashna sinchishik kanga charik runakuna hawapacha muyaykuchun. Ñuka krini ashtawan sinchi runakuna
mana hawalla paktaypaq runakunaka ya Dios teorina wasi congregación iglesia kunapi kashkata krini. Iglesia kunapi mi rikuytukunchik kay punllakunaka ashtawan chari gentikunata, ashtawan alli imata mana ministiqkunata, alli kawsaqkunata, shuktiqkunawan chimba purashpa rikukpika. Chinakakpika kaymantami rimakun ya Dios pakshimika, paykunamanmi yuyachikun ya Dios pakshimika, sinchi kashkata, ashtawan chari genti imata mana ministiqkuna, imata mana manchashpa kawsakuqkuna, alli kawsakuqkuna. San Lucas capítulo 18, verso 18 manta rikunchik imata minin. Chayhipami shukmandajka yachachik kanka alli marikangi, wiñi kawsita charingapajka, imatati ruranakani nishpatapuqpi Jesuska. Ima nishpatik ñukataka alli ningi, allika pi mana tiyanchu, ashtawanpish Tayta Diosami allika tiyan. Mandashkakunataka yachangillatagmi, ama waynayangi, ama wañuchingi, ama suwangi, kambak yaya mamatapish alli ningi ninmi nirkami. Chaymi payka tukuy chaykunataka wawamanta pachami paktachishkani nirka. Chayta uyashpami Jesuska shukka illanragmi, kan imalla charishkakunata tukuy hatushpa wakchakunaman kugri, chaymi hawa pachapika achkata charingi. Chayhipaka shamuy ñukata kati nirka. Kaypika rimakunmi kikinmanta ñukamanta. Shuk charik runa hawapachamun yaykusha nirka. Kikin ñuka shinallatak. Chaymantami ñukanchikpish iglesiamun purinchik. Chayraykumi ñukanchikpish iglesiamun purinchik. Iglesiamun shamunchik. Chashna o mana chashna. Hawapachamun rishun nishpami shamunchik. Hawapachamun rinatami munanchik. Chashna gentikunami kanchik iglesiapika. Hawapachamun yaykushunikkuna, hawapachamun rishunikkuna, chaypagmi iglesiamun shamunchik, chaypagmi chayraykumi iglesiamun purinchik. Shinapish Jesucristo kanirka shukka illanmi, kan imalla charishkakunata tukuy hatushpa wakchakunaman kugri. Imashinati kutichin, rikushun verso 23 manta 27 kama. Chayta uyashpaka, achkata charik kashkamantaka, yallitagmi llakirirka. Achkata llakirikta Jesus rikushpaka kashnami nirka. Achkata charikkunaka Tayta Dios mandakukpika mana hawalla yaykuy tukungakunachu. Shuk camelluragmi awhan rinrinta hawalla pasan. Tayta Dios mandakukpi shuk charik chayman yaykunaka chaytapish yalli sinchimari nirka. Chayta uyaqkunaka shinashpaka pitaq kishpiritu kungari nikpimi Jesuska gentikunapajka sinchitagmari. Ashtawanpish Tayta Diospajka imapish hawallami nirka. Kay charik runaka yuyarin y llakirishparin. Payka yuyarkami kay mundo kay pachapi charikuna achka balik kashkata. Cristo Jesusta katinaka, Cristo Jesuspaj kawsanaka, wiñi kawsita charinaka yanka kashkata yuyarka. Ashtawanpish pay kay mundo kay pachapi charishkakuna achka balishkata yuyarka, chaymantami mana hawallata llakirirka. Yuyarkami kay mundo kay pachapi imakunaka balik kashkata. Shinapish Jesucristoka imatatik nishanirka. Hawalla intendinallami kan. Achkata charikkunaka Tayta Dios mandakunpika mana hawalla yaykuy tukungakunachu. Imatati kaywanka Jesucristo kanisha nikurka. Uyaqkuna mancharishpanin pitaq kishpiritu kungari. Chaypimi Jesucristo kanin gentikunapajka sinchitegmari. Ashtawanpish Tayta Diospajka imapish hawallami nirka. Ñanishkashina, ashtawan maypimi sinchi Jesucristo manta alli willayta parlana. Kishpichi Jesucristo manta yachana, kishpichi Jesucristo manta parlanaka sinchimi kan congregación kunapi, iglesia kunapi. Maypimi ashtawan charik runakuna kawsan tiyan. Chaymi Pedroka ñukanchikka tukuy imalla charishkakunata sakishpami kantaka katikunchik nirka. Chaymi Jesuska Tayta Dios mandakunpi chaypi kankapa wasita yaya mamata, wawkikunata, warmita, wawakunatapi sakishpaka kunan punllakunapish ashtawan achkatami chaskinga. Shamuk punllapi karin wiñay kawsaytami chaskinga, chayka chashnatagmi nirkami. Mana kungarina kanchik Cristo Jesusta katishpa paypak ñanman yaykushpaka achkata bendiciashkami kashun. Achka allikunata kungami ya Dios kikinman ñukaman. Shinapish mana kungarinachu kanchik. Maymanta tishamun chay allikuna, maymanta tishamun chay bendiciones. Ñukanchik ñawitaka churashpa katingapak kishpichi Jesucristopi imana kay mundo kay pacha ñukanchik imalla charishkakunapi. Ñanishkashinaka ashtawan sinchi Jesucristo manta yachachina. Ashtawan sinchi Jesucristo manta parlanaka kanmi chari gentikunapaj chawpipi. Y achkakutin kanmi ñukanchik congregación ñukanchik iglesia kunapi. Yuyankunami paykunaka tukuyta charinchik, alli kawsakunchik, imata mana ministinchik. Chaymantami achka sinchi kan kishpirina. Chaymantami sinchi kan ya Diospaj shimita yachachina Jesucristo manta yachachina chay gentikunapaj chawpipi. Shinapish runakunapaj ñawpajpi sinchi shina rikurishpapish Jesucristopajka ya Diospajka mana ima sinchichu kan. Chaytami Jesucristo kanir. Ari runakunapaj yuypika chayka mana hawallatikmari sinchimari. Shinapish ya Diospajka chayka mana ima sinchichu nirka.
Rikunchik Jesucristo puyachakukkuna imatami nin verso 28pi. Chaymi Pedroka ñukanchikka tukuy imalla charishkakunata sakishpami kantaka katikunchik nirka. Chaymi Jesuska Tayta Dios mandakukpi chaypi kankapaq wasita yamamata wawkikunata warmita wawakunatapis sakishpaka kunan punllakunapish ashtawan achkatami chaskinga. Shamuk punllakunapi karin wiñi kawsaytami chaskinga chayka chashnatagmi nirka. Chaypajipami Jesucristoka pay wañunamanta willashpakatin. Ungushkakunata allichin, mana rikuqkunata rikukta ruran. Chaypajipa rikushun imatiktukun San Lucas capítulo 19 verso 1 manta 9 kama. Jesuspish Saqueopish. Jesuska Jericóman ñayaykushpaka pueblo chawpitami rirka. Chay pueblo pika impuestota hapikkunata pushak Saqueo shuti achkata charik runami kawsarka. Payka Jesusta riksisha nishpapish achkakuna harkashkamantami uchilla kashpa mana rikuytukurka. Chaymantaka sicomoro yura chayta Jesús pasana kajpimi kashpashpa ñawpashpa rishpa sicomoro yuraman Saqueoka wichiyarka. Jesús chayman ña chayashpaka wichilla rikushpami Saqueo utka uriyamuy kunanka kamba wasipimari pusanakani nirka. Saqueoka utka uriyashpami Jesustaka kushikushpa paypa wasipi chaskirka. Chayta rikushpaka huchayuk runapa wasipimari pusanaman yaykun nishpami tukuykuna huchachirkakuna. Saqueo shayarishpaka manda Jesús. Ñuka charishkakunamanta chawpita imata mana charikkunamankusha. Mayjankunapakta umashpa suwashkataka chusku kutinwanmi tigrachisha nirka. Chaymi Jesuska kunan mari kay wasimanka kishpirina chayamushka. Paypish Abrahampaq wawamari. Runa aychayuqka chingarishkakunata mashkankapaq kishpichinkapaqmi shamurka nirkami. Imati kaypitukun shuk charik runami kishpirin. Hawapacha y a Dios mandakunka Saqueo shina runakunapaqmi. Mana kanchu charik runakunapaq shina. Kashnashinami kan shuk runa charitarin shuk achka kurikuna tiyaq pambata. Chay achka kurikuna tiyaq pambata tarishpaka payka tukuytami ruran randinkapaq. Mana payka shayarinchu imata yurinkapaq. Allichu kanga manachu alli kanga mana chayta ninchu. Ashtawanpish ninkami kaypimi tukuy. Ñukaka charinimi Diosta. Ashtawanpish tukuy imatapish rurankami chay allpata randinkapaq, chay allpata pay charinkapaq. Chayshina llatikmi tukuna kan kikinwan ñukawan. Kikinta ñukata y a Dios tarishka. Shina kajpika kikin ñuka nina kanchik charini Diosta. Imata mana ministinichu paypaq kawsasha, payta katisha ninami kanchik kay Saqueo runa shina llatik. Shinapish rikuytukunchik charik runaka ima tukurka. Charik runataka nirka Jesucristo kan tukuy charishkata hatuy wakchakunaman kuy chaymanta ñukata kati. Payka llakirirka. Payka nirka mana ñukapaq kay mundo kay pachapi charishkakuna balikkuna kan chaymanta ñukaka mana katitukuni Jesucristota. Cristo Jesusta katinataka yanganchirka pay. Yachankichikchu uyaqkuna. Kushkika ñukanchiktaka ima manapish yuyashkakunatami rurachin. Ima llakikunata, ima pandakunata, manapish ima allikuna, manapish ima balikunatami rurachin kushkika ñukanchiktaka. Kaymanta yurinkapaqka kushkika ñukanchikman kun seguridadta shina. Pero chayka mana alli seguridad kan, yangalla kan. Ninchikmi ñukanchik kushkita charishpaka alli kashun. Chay seguridadta mashkashpami hintikunaka tutiypunlla trabajakunlla. Seguridadtaka y a Diospimi mashkana kanchik. Ashtawan charita kallarinkuna hintikuna, yuyayta kallarinkuna ña imata mana ministinchik. Ama kungarishun kishpichik Jesucristo kishkarka kanchis kartakunata kanchis iglesiakunaman Apocalipsispi. Kay Apocalipsis libropi. Y shuk iglesia mi karka achkata charik iglesia, achkata charik congregación mi karka shukka. Y kay karta mi kan kikinpaq ñukapaqpish. La Odisea iglesia mi kan. Rikunchik y a Dios pakshiminin capítulo 3 verso 14 manta 16 kama kay Apocalipsis libropi. Hawapachapi Diosta adorashkami. La Odisea pueblo pikaq tandanakushka krikkunapaq angelmanpish kishkay. Chashnakachun sutiyu, kashkata willak, mana ruraq, Dios tukuyta ruranapaq ña tiyaqka kaytami nin. Ñukaka kan imalla rurashkakunataka yachanimi. Kanka chiripish rupaqpish mana kankichu. Chiri kashpapish chiri, rupaq kashpapish rupaq kachunmi munani. Chasnakanapaq randika mana yalli chiri, mana yalli rupaq kunuklla kashkamantami kantaka shunqu tigrasha. Kanka achkatami chariyashkani ima illak mana kanichu nirikunkimi. Ashtawanpish kanka llakituku sulla kashkataka mana yuyankichu. Yuyanimi kikinta ñukata rimakushkata. Imanchananmi. Mana kayka munashkachu kan. Mana kay shimikunata munanichu uyanata. Kikin ñuka mana chiri kafeta obyanata munanchikchu. Tukuykunami yuyani munanchik kafetaka kunuqshata. Shuk kutin sopata ñuka yanukushpa kachipaq randika azucarta shitashka karkani.
chayka mana allichu, mana chayka sumakta mishki yaykunchu shimiman. Pi mana mikusha nirkachu. Ñukalla pichillata mikurkani, chaymanta shitana tukurkani. Chayshina charikanchik ninimi ya Diospaq ñawpaqpi iglesiakuna, tandanakushka kriqkuna. Hiru chiri cafeshina, mana kashpaka mishki sopashina. Verso 17 y 18 kaytanin. Kanka achkatami chariyashkani ima illak mana kanichu nirikungimi. Ashtawanpish kanka llakitukuklla, llakinayaq, waqcha, mana rikuq, ruchulla kashkataka mana chuyachangi. Chaymantami kantaka kashnakunani. Charik kashanishpaka ninapi rupachishka ima mapa illak kurita ñukaman randiyari. Kambak ruchulla pinganayaq aychata taparinga paqpish yuraksha churanata ñukamanta randishpa churariyari. Ñawikuna alli rikuchunpish ñawi hambita ñukaman randishpa churariyari. Kay congregación kay iglesiaka, kay Laodicea iglesiaka, kasilla kawsaypi amañarishka karka. Mana Diosta mañakurka, mana Diospi shuyakurka kuna ima ruripaqpish. Paykuna munashka, paykuna yuyashkashina, y paykuna kay mundo kay pachapi charishkakunawan kawsakurka. Mana shuyarka Diospi, mana mañakurka Diosta ima rurikunapaqpish. Nikurkakuna paykunaka, Dios ñukaka tukuytami charini allichishkata. Ñukaka imata mana ministinichu ña, achkata charini. Charini kullki, charini wasi, charini auto, ima ministikuna mana tiyanchu ñukapaqka. Ashtawa, ñuka wawakunapaqpish tukuytami allichishpa sakikuni. Paykuna ama ima illaqkunakachu. Shinallati ñuka wawakunapish ñamana kanmanta ministingachu, mana kanta mashkangakunachu. Tukuyta charin, ñuka tukuyta sakikuni paykunaman. Chayshinami yuyanchik, chayshinami ninchik. Chiri kangi, kunuq kangi. Achkakunami ninchik ñukaka mana ni chiri ni kunuq kani, rupaqlla kani, tibio kani. Achkakunami ninga ñukaka tibio kani. Shinapish kayka ñukata yuyachin, ñukata sustachin imamanta chaskinkuna paykunaka tibios kashkata. Achkakunami chaskinchik tibios kashkata. Shinapish ñukaka mancharini, sustarini kaymanta. Tibio kashkata chaskinchik. Shinapish imata mana ruranshunchu, imata mana rurankunachu chaymanta llukshingapak, chaymanta musuyangapak. Ashallatami munanchik Diosmanta. Ña krikani, ña iglesiapi purikuni, ña ima ministerio pikani, chaywanmi kushikanchik, chaywanmi amañarishkanchik. Mana ashtawan ñukanchikka Diosmanta munanchik y mana ashtawan tukuy ñukanchik kawsaypi Diospi shuyanchikchu. Ñukanchik kay mundo kay pachapi ima charishkakunami ñukanchiktaka mana rikuqkuna shinata ruran. Kay mundo kay pachapi ima tiyaqkunataka rikunchik allikuna kashkatashina. Shinapish ñukanchik alli entendikpika ñukukunallami kan chayka. Shinapish imamantashi Jesucristoka sinchi shimikunata rimanga. Verso 19 pikaytanin. Ñuka huyashkakunatami tukuykunata sinchita rimani. Llakichini. Chaymanta mana alli rurakushkamanta kutirishpa ñukapaqlla kana yuyaylla kay. Riki, ñukaka pungupimi wasiyuq nishpa shayakuni. Maykampish ñuka rimashkata uyashpa punguta paskaqpika paypaqman yaykushami, paywan mikushami, paypish ñukawan mikungami. Llakikunata mishaqtaka ñuka hatun tiyarinapimi ñukawan tiyachisha. Ñukapish mishashkamantami ñuka yayawan paypaq hatun tiyarinapi tiyakuni. Rinrinta charikka tandanakushka kriqkunaman Diospaq espiritu willashkata uyachun nishpa killkay nirkami. Kuyashkamantami Jesucristo nin kikinman ñukamanpish. Kuyashkamantami kashna rimani, mana shunqu tigrashaninichu nin. Capítulo 4, verso 1 pshinin. Chayhipaka hawapachapika shukpungu paskashkatami rikurkani. Trompetapi tukashkashina uyari rimaywan ñawpaman rimaqllataqmi ñukataka. Kayman wichiyamuy, kunan kan rikushkakuna ñapaqtashka hipaka. Imalla tukuna kashkata kanmanmi rikuchisha nirka. Kaywanka Jesucristo nikun tiyanmi shuk anchu ñan, shinallati shuk tibio ñan. Chay ñanka kikintaka apangami hatun llakima, hatun wakayma. Ashtawanpish mashkay Jesucristota. Jesucristo kanikunmi imamanta timashkakungi kay mundo kay pachapi kushikuyllata. Imamanta timashkakungi kay pachapi kushikuyta ñukamanta laduyashpa, ñukamanta anchurishpa. Kishpichi Jesucristo nikun riki ñukaka pungupimi wasiyuq nishpa shina shayakun. Mayhampish ñuka rimashkata uyashpa punguta paskaqpika paypaqwan yaykushami, paywan mikushami, paypish ñukawan mikungami. Kishpichi Jesucristo kikinta ñukata convidan. Ama chayshinalla katishu, tigrashun, paypaqlla kawsashun, paywan kawsashun, tukuy ñukanchik kawsaypi. Dios bendecichu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.